Pogovoru britanske premijerke Therese May so odnosi med Moskvo in Londonom zgrmeli na najnižjo raven. Velika Britanija je prepričana, da ima napad na agenta in njegovo hči vse značilnosti ruskega obračunavanja z izdajalci. There's very little doubt in people's minds that this is a signature act by the Russian state, deliberately using Novichok, a nerve agent developed by Russia to punish a Russian defector, as they would see it. Theresa May je od Rusije pričakovala razlago, a je ni dobila. Zato se je odločila za izgon 23 ruskih diplomatov, ki imajo zdaj teden dni časa, da sami zapustijo Veliko Britanijo. Slednja se lahko v primeru Skripal nasloni na svoje zaveznike. Še najtrdnejšo podporo ji nudijo Združene države Amerike. Washington je prepričan, da bo kredibilnost Varnostnega sveta Združenih narodov odvisna ravno od njegovega odziva na omenjeni incident. This is a defining moment. Time and time again, member states say they oppose the use of chemical weapons under any circumstance. Now one member stands accused of using chemical weapons on the sovereign soil of another member. The credibility of this council will not survive if we fail to hold Russia accountable. Rusija sicer odgovornost za napad še naprej zavrača in pripravlja povračilne ukrepe na britanske sankcije. Предполагаются в связи с введениями и объявлением о введении Великобритании соответствующих шагов недружественных и мер в отношении Российской Федерации. Предполагается принятие, безусловно, ответных мер, о чем вчера российский МИД заявил. Сейчас они находятся в стадии проработки и будут приняты в ближайшее время. V zvezi z incidentom se je oglasila tudi vdova pokojnega agenta KGB Aleksandra Litvinenka, ki je na podoben način umrl leta 2006 v Londonu. Tudi sama je prepričana, da ni nobenega dvoma, kdo je odgovoren za napad na nekdanjega vohuna. We have all this propaganda style media, TV in Russia, and it's a very big complicity how Putin tried to protect himself from his citizen. Just to show it's a West wanted us to be weak. It's a West all against us. It's all against Russia, but it's not true. Poleg največjega izgona diplomatov v zadnjih 30 letih je Mayjeva sicer napovedala tudi zamrznitev ruskega premoženja v Veliki Britaniji in okleščeno britansko politično delegacijo na nogometnem svetovnem prvenstvu junija letos.